Zdaj smo mi pred Media centrom Sarajevo, moj monolog, hello, in to je Časlav. Časlav iz nezavisne, samostalne, siromašne, tužne, napaćene. Ne tako, no. Kako? No, kire države? Crne Gore. Crne Gore. I juče sam proslavljao Dan državnosti Slovenije. To ste slišali, Dan državnosti smo proslavljali. I to ne samo ja, nego svi mi. Ja, kako smo ga pa praznovali? Ali smo ga tako slavili što sam se ja sjetio da je Dan državnosti, a ne Katjat. To pa ni res. Pa sam ja podigao zdravicu, jeste, tako je to. To pa ni res. Kako nije? Sam ja rekao, nazdravljamo za Sloveniju danas. Pa to je res, to je res. No, to je napis Media center Sarajevo, zdaj gremo pa noc. Da te vidi, kako to izgleda. Poglejte, džentlmena. Kako da ne, mi smo to nagočili. Pa da. In to je pa zdaj Media center. Takole izgleda. Aha, kaj pa dela Eva tam noter. To bomo še zvedeli. Zdaj boste videli, kako to izgleda. Aha, ljudje so se že nabrali. Dobro jutro. Dobro jutro. O, poglejte jih, kolege. Tole je kolega iz Zagreba. Jaz bom kar govorila, veš, po slovensko. Vi me itak razumete vse, po moje. Hello. To je kolegica iz Sarajeva. In kolega se bo sam predstavil. Hello. Can you describe yourself in 2 sentences? No. Gledajte fotke, kako so lepe. Ne, mene pa ne boš snimil. A kje so pa vsi ostali? Tu je Iva. Dobro. Grem jaz malo naprej pogledati. V glavnem Časlav. Tebe sem že posnela. Kolegica Daniela. Reci nam, Daniela. Možeš ti, da se upišeš na kratko, šta radiš? Šta radim? Da, uopće u životu. Uopće u životu? A ja ću simultano prevajati, znaš. Se pravi, naj malo pove vse, kaj počne na splošno življenju. Veliki je život, Katja. Sad trenutno sam srećna što imam vremena da popijem kafu prije nego što počnemo da radimo. A ja te gnjavim ovdje sa kamerom. Za život, vidjet ćemo. Aha, no, simultani prevod. Življenje je veliko, ne? In zdaj rabi ona čas, da popije kavo. A nije valjda da smo se toliko razvojili da Slovenci više ne razumiju ovaj naš jezik. U stvari, oni su nekad razumeli srpski i hrvatski, a ovaj novi jezik, crnogorski, vjerovatno, zato i treba prevod. Ne, veš zakaj rabim jaz prevod? Zato, ker je zakon o medijih pravi, da je treba prevajati vse vsebine, ki niso slovenske. A tako? Ja. Pa dobro. No, če niste razumeli Časlava, on je rekel, da mi smo se nekoč prav dobro razumeli in da ne razume, zakaj treba zdaj to vse prevajati, ker itak je to en in isti jezik, ne? Jaz se že muza Časlav. No, v redu. I sad ako ja kažem, ako kažem Olimpiju je zmagalo Crvenu zvezdu s 0-x, da li sad treba da prevedeš? Ne, mislim, da je popolnoma jasno, kaj si povedal. No, zdaj pa čas za eno kavo. Še en kolega fotodokumentira. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako si to sad fotko napravil? Čudno. Čudno. Evo, možeš da se v 2 besede... pogledajte, fotko. V redu fotka je. Možeš da nam lahko poveš, kdo si in iz kje prihajaš? Kar počasi. Glejte, še ena kolegica. Hello, živijo. Dokumentiram, znaš. A šta komentirati? To je, i simultano prevajam zbog zakona o medijih, znaš. Moraš i dozvolu da tražiš. Da, ona je super, a jaz zelo po slovensko. To je naša kolegica, ki je zelo pridna na teh naših delavnicah. Zelo veliko govoriš, veliko imaš za povedati. Zakaj? Imam dugogodišnje iskustvo. Misliš da se navikla da naređujem? Da volim da naređujem? Mislim to rekla, ne. Ne, puno pričaš. A to da. Da, jer puno znaš.
Pod broj 1 je slučajno, pod broj 2 novinarka. To je, kako ti kažem, podrazumeva se da mnogo prije. Uglavnom, to sta... Dajte se predstaviti, no. Daj ti kolegico predstaviti in kolegica tebe predstaviti. Kolegica da nauči kafu. Kolegica Koleginica je Svetlana Arsić iz Medija centra iz Beograda. To. I ti si? Ja sam Marko Herman iz PC Pressa iz Beograda. Super, veselilo me je. Zdaj grem pa naprej not. Ajde, spi kafu. Glejte zdaj to, dvojne vrata. Mi boš še danes tlele not. Vse je prazno. Ni vse prazno, ni vse prazno. Eni so že pridni. Dobro jutro. Kako lep nasmešek je bil to. Dobro jutro. O, to pa je kolega, ki... Lep pozdravljeni, gospa. Lep pozdrav... Gospa? Si rekel gospa? To je kolega, ki pozna Slovenijo. Kako vi kažete gospodica, gospodična? Gospodična, ja. Pa ne rabiš mi reči gospodična, lahko rečeš Katja. No prav, dajmo mi zdaj... Gospa Lenart. No ja, nisem še gospa, no. V glavnem, mi to imava skupne znance. Da. Daj povej, da jih pozdrav, zdaj jih lahko pozdraviš. Da pozdravim cijelu Sloveniju ili... Pa da, lepo pozdravljeni iz Sarajeva. Kako vi tako? Samo to boš rekel. Pa kratko i slatko, tek je 9:30. A vidite, takole zgleda sobica, v kateri smo mi zaprti. Čist fajn zgleda. Hello. To pa je naš kolega z Moldavije. To zdaj bom jaz malo imena pokazala. Đorđana. Smile. Poglejte ga, kam je že fotka. To je pa naš mentor, gospod David Brewer. Let me take my glasses off. No, you don't have to, you don't have to. Good morning. How did you sleep this morning? I slept last night very well. I'm good now this morning. Well rested. What are you laughing? Because you said, how did you sleep this morning? Oh, yes. Okay, my mistake. A ste slišali, kako smo zmedeni? I will simultaneously... Sounds like you didn't sleep so well last I night. did. Oh, good. Yes, but I'm so on power this morning. So. Bless you. Yeah. No, a vidite, tlele je zdaj pa tabla, takole to zgleda. Zdaj smo mi debatirali o internetni etiki. Mi smo se razdelili v skupine in ena skupina sem tudi jaz, ki sem v skupini kje pa sem? Aha, leme. Privacy. Pol smo imeli pa še fairness in še en kup drugih stvari, ki se tiče internetne etike. Bomo pa videli to, ker bomo posneli itak prvo predavanje. Noben ga še ni nikjer. Grem še jaz na en kafe. Biljana, dobro jutro. Z Biljano smo pa včeraj malo žurali. Zgleda, da se je vse skupaj začelo. Kako so vsi na izi, no? Nije to dobro, ne. Biljana ima probleme z zasušenjem las pod klimo. Biljana, nekoliko riječi. Za koga? Za dobro jutro. Dobro jutro. Onda kasnije ćemo nešto više da pričamo. Da, dobar dan. No, v glavnem, zdaj bomo pa naštimali računalnik. Naj se zdi, da jaz tle sedim. Da.